gönlüm şezdi. Kayca çiftçi çi ev biranek ma kola bun yani. Eğer emlak bana gira veya meyde bir çiftçiliği barda. Yani 100 milyar ma bir şekilde ya bu her dere namaz bend berdeyni verdir kevin. Ev gönlüm ana meyarın kazıbı proje kuruşa para ne yapayım var? Tira guverav, mazotu, ave biçare, ave ilacı, aktünne. Fiyatünne. Fiyatı ama fiyatı. Ya resmiydi bir hapsiydi bu nizam bistisi ofis. Jarandoya bistine de cama kesrata ya bu deydara xalq nahi qazi. Nail bari ma ki naqbul lak. Hera peşina da ofis. Na yani o randavata in ma akde tihar vala. Tarım Bakanı yani her devlet yani bari hükümeti bari her maizi de fiyat akde bandabun. هر وقت تلفزيون خبر على بس وقت فيات بيجي فهم ما يقدر باسبو هم روكي وقت حنقة كت هن بقاني ولا فيات أهوا وريبوتي شو وريبو سالي شو وريبو سالا بريج وريبو يقبرنا الهري محزون نهر ويد هري برا قنمش وريبو هي شربانا درو أب وريد جي قوي ثارم بقاني برا هاي ويشوف شي جابوي يعني والله هنا جرافان بيرا وأب مصرفاك ما خسرنا هيدا مشي بردا يا حمتي دوان دابون إن شاء الله الحمد لله يعني فيرم لقرا سالار نباشي لقرا سالي شو صار نباشي يا الحمد لله يعني باش ترفي الله دي لا قدشتي كسيا شوا شیم جوان ترا در دخن و دمی موارد در شیم ده بازده 20 روی بازده 20 روی شیم کم zaten millet garis maris kuş namide şabat ama veya çekin mesela var soğuk ardiye de böyle hayvanat adı guga ardiye der ziraat fırça ardiye temiz yani hoş hayvanat kabil gibi zaten veya makina mini da yak mecil gündü şogule yani hibawan heydik evi kode veya şu çiftlik darı çiftlik adara karton fabrikasyon genelde hemen dedin çiftlik